Ang pagpangayo nato sa Ginoo dunay duha ka klase. Na ay mangayo taniya sa butang makadaot, na say mangayo taniya sa butang makaayo. Nya si Kristo iyag yung giklaro, basta mangayo ganitag butang nga makaayo, di gyud balibaran sa Ginoo. Kay parihar ako nuna sa nato, kita din his kalibutan, labi na gyud kamong mga ginikanan. Ug ako sad nga pari kay ginikanan man pud ko sa parokya. Kung mangayo mo og makaayo, sama nang mangayo tagsin kay atop, ngayo bugas kay wa gid tayo makaon, ngayo og tambal kay ang masakiton, mangayo og para ibayad sa eskwelahan kay wa nakabayad sa iyang estudyante. Unsa pa may laing pangayoon? Ngayog kwarta kay ipalit og kulapo. Okay, di man siya makakaon sa kanon basta di kainom sa kulapo, di part gihapon na siya sa iyang kaning kinabuhi. Or mangayo ka og kwarta para imong itayaan ng swertres. Maayo na dili. Mangayo og kwarta para isuyop. Maayo na dili. Basta maayo. Basta mangayo ganitag maayo, ihatag ginas Ginoo. Pero mangayo tag dautan, di sad na ihatag sa Ginoo. Nakaron sa unang pagbasa kaning gipangayo ni Esther, Queen Esther ba, Reina Esther. Ang iyang gipangayo nga kanang lampingasan na leon, ang hari nga si Asuero, gusto niya nga mausab ang kasing-kasing, unya awayon og patyo niya si Aman. Si Aman maoy right hand ni Asuero nga nagda sa iyang pangagamhanan. Unya gikalagutan ni Aman sila si Esther og ang mga Israelita. Gustong ipapatay ni Aman silang tanan. Nya giaprobahan na sa hari nga bitayo na ang tanan gyud nga gustong ipabitay ni Aman. Karon si Queen Esther, asawa man to sa hari, nakaamgo siya kay niadto man niya ang iyang uyuan, siya andam ng bitayan. Kaming tanan hotdo na migbitay ani, ikaw na lang tingali mo mahibilin kay asawam ka sa hari. Naluoy kay siya. Moto ang iyang gihangyo sa Ginoo nga masuko unta ning hari ngadto ni Aman, og si Aman mo'y patyon haron maluwa sila. Maayo na yang ipangayo dili. Maayo din na mangayo ka nga patyan ning kabit sa akong bana. Maayo na. Maayo din na nga mayon kaning silingan akong gakural ani mo agianan, patyan na lang ni Lord. Maayo na. Nya unsa man ning gipangayo ni Queen Esther? Maayo ni dili. Magluhod-luhod ron ang taga Ukraine, moingon nga Ginoo in taon patya na lang as President Putin. Atake unta nag high blood. Maayo na dili. Or moingon bakas Putin nga mamatay unta ng hari diha sa Ukraine nga masinupakon kay nako. Maayo na dili. Nya ang samang gipangayong Esther, maayo ni dili. Naglibog na mo no. Hasta bitaw ako galibog sa sa kuan, sa perspective sa Ginoo, sa iyang perspektiba, dunay kalainan ang pagpadayag sa kaayo sa Ginoo panahon sa Old Testament o sa New Testament. Tungod kay dili pa man kayo tinaw ang presensya o ang kamatuoran sa Ginoo sa Old Testament. Gakuan pa ni sila sige pa pagproyba ba? Sige pagproyba nga ang Ginoo sa Israel mao gyud ang tinuod nga Ginoo. Mao na nga ang Ginoo sa Old Testament nipili siya mga tao nga mahimong model
Niya kaning iyang mga model nga mga tao nga maong Israelita nga naa nasakop si Queen Esther, iyag yung ipakita sa Ginoo nga ang iyang gahom nag-uban aning mga tawhana. Nya mga dinaog-daog ni sila, nabihag man ni sila. Nabihag mao bitawng pwede ra gid sila patyon anytime kay slaves man sila. Slaves. Nya ang Ginoo nag-ingon man ano, ang Ginoo mo pabor Dios mga dinaog-daog. Iya ginang tabangan ang mga dinaog-daog kanang mga nabilanggo, kanang mga gipang ulipon, kanang gipang dagmalan, ang mga kabos, ang mga masakiton, ang mga sinalikway, ang mga waybalay. Iya ginang tabangan. Nya kun mao na gani nay daog-daogon kanang mga klasihas tao nga iyang gimahal, iya gid nang panalipdan. Ug mao nay gihandom mao nay gibasihan ni Esther, ni Queen Esther sa iyang paghangyo sa Ginoo. Nya sa Old Testament, basta ang Ginoo gani mo protektar gani na sa iyang katawhan, patyon gina niyang buot mo daog-daog. Patyon gid ba? Mao na patay gis aman, namatay man gid sa aman, naluwas man gid sila sa Esther ug ang iyang mga kauban. Pero pag-abot na sa New Testament, pag-abot na ni Kristo, dunay laing level sa pagpanalipod sa Ginoo sa iyang katawhan kung mangayog maayo. Unsa naman? Unsa man nga level? Wa mo kibaw? Dili na patyon sa Ginoo ang tao nga nagdagmal o nagdaog-daog sa usa ka tawo nga kabus, sa usa ka tawo nga huyang. Unsa naman? Iyang ligunon ang kabus ug ang huyang nga pwede ra gyung magpadaog-daog hangtod mamatay nga di gyud masuko. Mao na ni ang gitawag og martyrdom. Di o pa man ni mausos una. Pag-abot na ni Kristo, diha pa nauso ang martyrdom nga ang tinuod gid ayong kaluwasan sa nato kana bang patyon ta, daog-daogon ta, dagmalan ta, pero di na gid ta masuko, din agid ta makasala. Maunay tinuod nga kalig-on. Kana bang asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, din ajud ka makasala. May kamo kuno din yung mga asawa, imagine lang, kulatahon ka sa imong bana, makasaha pa ka dili. Og masuko ka, nakasaha ka wa sala. Og mubaw sa kag kulatan, nakasaha ka wala. Oh, niya kamo kag kulatahon mo, makasaha mo dili. So ang pinakamaayong butang di ay nga atong pangayoon ros Ginoo, nga Ginoo bisan niining tanang kahimtang karon nga naglibot nako, kining tanang mga tao nga mga way ayo, mga buangon nga mga tao, ayaw itugot nga makasala ko, kuyog nila, liguna ko batok sa sala. Mao na ang mga examples nila ni Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, o uban pang mga santos, San Vicente Ferrer. Kana bang mag-atubang kag taong makasasala niya dili ka matakdan sa ilang sala. Kana siya, mao na ang kalig-on. Mao na og mao na itong pangayoon sa Ginoo, ana nga konteksto, mangayo kas Ginoo ana, di gyud ka balibaran. Muna inig-ingon nimo, Ginoo makadaog ta ko sa swertres. Kay ibayad na ko sa akong utang. Sakto na dili. Ha? Kusga. Dili na sakto nga mabayaran ang utang. Ha? Dili gyud sakto kay ang imong ipangayo ang sugal man nga mudaog ka. Unsa may maayong pangayo os Ginoo ana nga klases problema? Unsa may? Ginoo, tabang itaon ko. Unsa may? Unsa may sumpay?
Wala mo diha sa inyong sumpay ana basta kanang dili sala. Ako anak kun ako anay naiutang nya kuan moingon jud ko nga Ginoo tabangi taon ko nga mubaga taning akong naong nga di ta ko masuko nga sigihan ko giyaw-yaw sa akong giutangan nga makaagwanta unta ko nga iya kong pakauwawan nga iya kong sigihan og yaw-yaw unya kini untang akong ginagmay nga mga income ako na taning masugod pag hatag partial sa akong utang na wala ligono ning gas Ginoo ingon ning Ginoo ayaw sag palit og bugas nga usa ka sako inig sweldo nimo tunga lang sa sako nya lugaw-lugawa lang na para dako kay nag-agi nya kanang baliyo sa katunga mo na iparsyal niya pila man ang sakos bugas butan to 2,000 di tunga na lang imong paliton di na kay 1,000 nya imong utang 10,000 parsyalan din nimo 1,000 lugaw na lang ka dito sa inyo nya men ka Ginoo tagay taw kog kalig-on nga makaantos ko ani nga magtan-aw sa akong mga anak nga maghilak in town nga magsigig hungit aning lugaw kada adlaw ana di 9,000 na lang imong utang ana sunod na sa nimong sweldo tungaon na pod nimo palit na pud ngadto sa hatag gab 8,000 na lang pagkatapos buwan pagkasunod buwan gitagaan man kag bonus tagaan kag bonus ana ang bonus nimo niabot og 10,000 sa man ipalit og TV ipalit og TV kanang dako kayo nga tag 50,000 ang usa unya imong parsyalan og 10 unya data-datahan dayon dili moingon dayon ka nga salamat ani Ginoo ako ning ihurot og bayad ngadto sa akong remaining nga utang yang sobra ani ipalit na kog bugas karon para imong hutdag bayad ang 8,000 pila may sobra 2,000 kapalit na kag usa ka sakong bugas balik na sa mugkaon og normal wa pa kay utang mura mamugwa ka uyon sa akong analysis ka moingon lang ka di lang ko mo kuan di lang ko mo palit og bugas padayon lang ko atong lugaw ana nya da pa may lugaw non niya may 2,000 na sobra ipalit na lang ni nakog slot palit kag slot ipalit na lang ni nakog slot ni Father Siano napamantay mga 429 ka slots kuwang ato man gi-extend gamay napay 429 gahapon 500 man to no ang kuwang karon 429 na lang ana palit ka di ba anya ang sabay mahitabo niingon man ang Ginoo kung unsay imong ihatag nga rinako labi na gyud og mao na ginay katapusan imong kwarta mao nay pinakamaayong buhat sama adtong byuda nga nihatag og duha ka dako nya mao toy iyang kabuhian purting lipayas Ginoo nya kanarabang Ginoo mo'y malipay no iyang buan ka og gatusan ka pilo so pagpalit nimo og slot diri atong sobras imong bonus nga gibayad nimo sa imong utang lugaw-lugaw ra ka 2,000 man to kay duha man ka slots imong palit tagaan ni kas Ginoo 100 fold nga blessing so 2,000 times 100 pila may imong madawat 200,000 kapalit pa kag tibing dako dili na inutang kas nakaparepair pa kas imong balay ana mo na magsigi na lang jud kag palit og slot og mo na ron ang gibuhat sa uban sige palit og slot ano man daghan man sila grasyang nadawat so ang pinakamaayo di ay nga buhat kana yung pag-invest diha sa pagtabang sa simbahan sa pagtabang sa mga kabus di ta magsigig tan-aw nga kita kabus tabangonon sama ni Queen Esther ang iyang gitan-aw siya'y mutabang dili siya mo'y tabangonon nangayo siya sa Ginoo nga makatabang sa iyang kaigsuonan wa siya mangayo para sa iyang kaugalingon andam siyang mutahan nga magpakamatay mo risgo sa iyang kaugalingon aron pagtabang sa iyang isig katawo mao na ang nindot nga pangayoon natos Ginoo and that is the best prayer nga di gyud ta hikawan sa Ginoo na
Ako bitaw nagampo man jud ko kanunay, Ginoo, makatabang ta mi sa among parokya aning gisaligan man ko ani sa Archdiocese nga makatabang pagtukod aning kapilinya. Katong last year pa ba, ayaw in town og pakauwawi ang imong simbahan. Uy, duha ka buwan ato dayong nakuha ang budget na 30 million last year. Di sirit-sirit ng trabaho sa kapilinya. Karon human na, napay mga extension. O i-consecrate na karong Abril 4. Busy na kaayo ang committee ana rog preparar unsaon nila paghimo nga matuman. Pero wa na sila problema sa budget. Na nasa tay budget ron na 10 million. Nya nangayo na sa kus Ginoo, himo akong instrumento nga matuman ning ilang kuan. Bahala na ning mga project na mo diri simbahan kadto giunaha. Ana. O karon nauna na 429,000 na lang ang kuwang aron makumpleto ang budget nga 10 million. Di na sa sila ilabad sa ilang pagtrabaho. Kita na lang sa ilabad dire. Ni anato rong labad kay unsaon ni nato dinhi paghimo ni ato mga project, pero angay day ko ana nga mag-ol. Moingon na sa ta, Ginoo, para man ni dinhis mga buutan nga taga San Vicente nga pares. Ana tabangi in taon na mahuman-human gining tanang project dinhi aron na kung mamatay ko naa pa sila'y maghandom nga ilang magamit sa ilang pagsimba. Ihatag ka na sa Ginoo dili? Ihatag na. Unyag mamatay ko ugma, hatag yapon na. Ihatag yapon. Kamo na lang say padayon og baligyag slat nga in honor of the late Siano Ubod. Naatay slat ipamaligya kay kadtong once and for all nga DOPS is BFMM wa pa man to mahurot ato ning hotdon in honor sa namatay nga si Father Siano. Ana, magpakita dayon ko ninyo, magkatawa akong naong, no? Maingon dayon ko, padayon mong palit. Kay ang mupalit, mamatay. Ana. Kay ang namaligya, namatay naman. Di, oy, muglampos, lagyapo na. Anaan ninyo pagpaagi. Kay in kaso, dahil mamatay kong kalit ugma. Mabangga na akong gisakyan. Wadto ra ba kong, asa to akong appointment? Dito layo-layo ra ba to? Di, mamatay ko. Padayon na ginanyong baligya katong DOPS is BFMM. Ana, mas musamot na nung daghan kay mo grasya kay simba ko daig malangit ko. Di duol na kay kus Ginoo, maingon ko, Lord, kana sige nagsimba, sige sa nagpalit, tabangi na. Insa unya unsa man akong itabang ko kanang iyang bana nga sige pangabit, patya na. Adi bitay, maingon ko, i-convert na aron malipay na siya. Ana, siya bitaw no, more ba ni imong paborito nga topic no, kabit. Sige, tabangan ko na siya. Kay tuwa naman ko dito. Basin ba day maadto day ko dito tabangan ko San Vicente Ferrer og sa mahal nga birhen sa Fatima kay daghan-daghan biya sa tag na hatag nga donisyon no. Baga na biya kay kog naong sig pamaligya ning slat. Bitaw, hutda na lang ninyo palit kaning 429. Haron wa na ni karong ugma ba? Wa na ni ugma. Aton lang ning paliton karon haron hurot na ni ugma haron ika-Domingo ig-report na ko dito anay kuwang ana no na kanindot sa pagpangayo sa Ginoo, pero ang nindot nga pangayoon dili para sa kaugalingon nato kung dili para gyud sa kaayuhan sa tanan, labi na gyud sa kaluwasan sa mga makasasala. Nindot ta.